Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bret? Welcome back to my channel Bastian Stelongor Official bersama engkau Dina Hulur Rahman atau mau boleh Dina, Bret ya. Alaku apa seperti biasa, hedilah tahu mungkin tak iya pasten, hedilah tahu kia Dina reaksana. Ini aja, Bret. Reaction apa sih terjadi di sosial media khususnya bensin kalian di TikTok. Nah, Bret, nah lebur kalian ribennya Dina, Bret. Tadi kalian meluk nengku sampai mari rekas tah rogi dah ya. Tapi sekilong hede nengku, Bret ya kalau pengen karce sere Bret beli helun. Elu sama le Bret kan kalau PC subscribe, like and comment and share baca una aja kalau pengen Bret ya follow Instagram, follow tang TikTok. Ken male pada kenal. Nah, aja Bret langsung video dan konten apa sih tepak lebur, apa sih tepak viral setiap TikTok. Oke, langsung konten apa riak video pertama apa ya? Duh tahu. Video pertama ya kita ditunjukkan oleh Ali sedang manis bokong kena deli ya. Kena bokong kana manis oleh sedang oleh tuh nah. Ging sudah lemak saking manis Bret. Lo hidup kok anjing singa ya. DBP tahun saya mention. Ternyata benar kata orang bidadari tak bersayap itu ada. Cek manis kakele. Bener pan. Bener cek manis ah. Astaga manisnya anjay. Orang manis food kerupuk ledek remah rangarang. Tahu bilis rangarang hede. Mak manis benling akan apa? Ngakan tepung ya beres aja web. Enja lo ngakan tepung, ngakan tepung. Kontrol manis ngakan tepung pa banyak, akan diundaun. Duh hede je. Lanjut. Ketika Karen's Dinner buka di Madura. No, ya setepang viral karena tahu ceris tu je kafe lo tahu ya. Karen's Dinner je orang salah aku je si toksik ya disa. Mau tau si toksik, si lo ngerti toksik je. Colong dan badan sama tona kasar pokong. Hari jaga yang muka mature nggak apa nengku kak khas deh maka khas. Sana apa pate? Usaha apa kan air pate? Mulai lagi seram pate. Bener yun. Hari mau sampai Karen Dinner bede mature tretan. Lo abid penyari acarok. Saya melihat acarok kakapi. Mau lakadan badan colong senaneng juga na. Yo, nah hari contoh nanti. Tuh tahu. Lanjut. Tuh iya. Weh lah bagus. Ah bagus, obung keren. Cok obung cok iya. Rambutnya model apa, Bang? Tengku. Papaan Mirca. Tahu kan aja nih Bang Ari nah karena aku komen aja. Iya Bret, sepik carang Bret, ya boleh Bret, ya anyar Bret. Pokong komentar dipenuhi bebas jangan selongor sekelangkong padan saja Bret. Mak pas yang ngeraceng ngaji ya. Imarna Bret mau nemenyen Bret, mare menyen jo Bret yang pas guring. Lah ngeraceng, duh tahu lanjut. Wow. Aida kramoy kana obo skin epic. Kam aka kek beri saya ngocak yang selenya le beri kamah mula ngari ayo dan aja seling je. Beri kalian banyak sejak ngocak banyak selenya le. Beri saya ngocak ngak cobi. Ngak berekai beri saya ngocak ngak tutu botol. Beri saya ngocak ngak tilang gila kunci kam amon setia. Obo setia. Glowing glow up meredap ngernap. Hede ya. Fisik je bisa obo mon kita aja diri ya. Di WC. Daya situng contoh aja. Jadi lo neng cak-cak kau reng. Lanjut. Waduh. Manis Bret ya. Empang mulai ketebinda jengkok, mulai ketebinda jengkok lo tahu. Laju lemes kok, lah ada mancong banyak udah nggak aja. Kok lah kalau empan, kalau edem mau jeling orang des manis biar yang sedih deh ya. Rasanya jengkok je pahala terus belangan deh. Tak layan deh bingkok lo kata mana. Kini malah hangat aja. Tuh tahu lanjut. Iya, abil mobilan, kamu kak. Deh. Wala imbu mobil lo aja len. Paku nih kena kak, poter setir karena ada remet karena kak. Rekan malah tahu je bisa mobilin, rekan malah tahu deh kak yo. Terwaga ya aja kayak nonton nyetir. Iyo, kau lah tahu. Cek terbengker bos. Lo aja len. Kenta bangga aja nah, miluk setir deh. Pai ke bahasa status si WA mau nang IG. Kakak malah ini lo nyapo.
Karo kak di setua mobil. Lanjut. Aku minum kopi. Oh, paling nyaman kak. Ate tak kerja. Duh, arah apa? Habis lagi ibu manja kedua. Terus kak. Tak tega habis lagi. Tak dulu kali kok. Aduh, lepas kasih terus ke anak. Anak lepas terus ke hidup bu. Ya bingko tak sanggup nolong ini kayak di ngakin bingko ya lo kak neraka ini kak. Tik terus kada kocak. Anak tak soleh yang ngarah aja paperang. Iya penang mau saya ngaria. Malah embu. Dah lanjut main. Oh, tuh iya cara paling. Lu. Serebit. Baru setiap kok ya ajeling orang cara pacaran ya yom cioman ya. Rasan jeng kok lah tak terus sekali aja ya. Badannya beriang ya. Cinta geng papa tahu kenangan. Sange kan papa tahu kenangan ya. Coba lakor nyosor enggak banyak. Lanjut. Aduh ya derem makana. Apa yang kalian rasakan kalau suami kalian mampir ke warung kami? Oh Allah. Tak langkong non be yo. Pola tako be yo. Tako lo kira banget lambu kak baru be yo. Takutnya suami saya mau baca doa maka malah baca ayat kursi. Kan jerengkong. Untung suamiku paling takut sama orang-orangan sawah. Lu tahu? Udah be komen orang. Dah lanjut boleh. Ayo Abi jeng. Ya Abi kana. Dek kalian yang berlaki sing ngocak lebur natural. Dek selebur natural ya kala eret pada. Ayo udah mamun setia. Jeng, melet jeng. Cepat turing. Mas Ayang harus lihat ini yang kau lah jeling nana. Kau lah jeling. Kenti nala jalo kikang kok kau landi sed. Wah, asik. Romantis kian kok ya. Iya, lanjut bayin. Cuman kalah di warna kulit. Oh iya. Berarti kalah manis. Iya. Dorong. Kagak bocil. Au. Pacang hedong. Si paling manis. Lain ada manis sekarang orang ada tuh. Lanjut. Aduh ya boleh karena caan. Kah. Kalau edep kalau lagi jeling sing hari karena tele burong kure. Pula bening koto si lebur makai kalian lebur yo. Saja na baju celeng lebih celeng kerudung celeng aku deh. Rasanya terlalu bahaya terlalu gedang deh. Dikabungkan ke Roman. Aduh, lanjut bain ya. Tak kok salah paham lagi bahaya ada yang paham mancor mah butuh gak kapi lagi. Lanjut. Aku bertengkar sama Ayang cek. Dorema nengkung. Mama lah. Mama. Ada. Jangan ci. Mama. Apaan yo? Mama. Ada ini. Berusaha ngebujuk dong. Apa nih kena? Mama. Handphone. Kiong. Allah. Kiong. Mama. Bukan kalian phone masih handphone. Kiong. Berusaha ngebujuk lagi dong, ha. Iya. Si paling bucin. Disayang dong. Aduh iki yo mang. Wah, kamu male. Parang. Bujuk le entren ke Roman le yang bocah kayong. Pada Pak Roman eret dok kata menan. Aduh, me nemu saya pada. Aneh iya jangan yang tua ya mau pada lo teti nggak dia. Lanjut. Le kak kanang kak yo. Tengah kak. Wah tak kule bumara sang pura kora. Bener kora je kak. Te salpang kana pakakan nang ata iyo. Nek bisa sih kuangko. Aneh lah kala nyaman ngesir kok sir nyaman ya. Kok sir nyaman. Lanjut. Dah. Jangan kak makin nyanyi lo selalu ya kak biasa aja. Demam kak lo bisa egem. Iya tahu, iya kak. Iya WBK yang kau tahu kak jadi buru masang behel kak.
Tahu kalau bisa ikem kana yang pah nyengir tok kana beri gua aku sampai lemah kering gini kak. Pakai behal aja kak ayah meltas. Jagun karo andi behal lagi melolo. Mangkana ji ya bret. Ake keberapa bos pada remar Bastian. Mengkok saya ke bret benengkok saya nyengir bret. Ngoreng ya bret. Dure bret. Dan sampai sekarang dia masih nyengir. Iya kocang yang kabar terakhir Pak Gun tok dadi seman dia. Pak Gun cekak biando keneng pe ampeng jeding nang deh. Lanjut. Tak perlu berdasi kak, cokok pasangan lamiri. Yo terus. Ya setit, lele cek ngamuk kak tina sabar kak. Buang dasi nah. Yo besarong lamiri. Kak, te bagus sarong lamiri nih kak ji. A1 nih kak yo. Jadi tahu. Lu lanjut boleh. Atau mau boleh di boger. Tidak mau boger di kanan. Ya kak ger lah. Kalau paling aneh nak kak boger ya kana ya. Paling keren, paling aneh mun cangko ya. Ya lah nemu poin. Dadi apa rek Bang Boker wis ganti skin kolektor saiki gawat. Ulah kalah herur ya. Lanjut poin. Siapa ya? Nah, dia Kak Riz. Masa dapat kan kok pasti nggak pendekar kan? Kumpes kok ingat hari kena nurut main Mobile Legend. Mas kecil aku, granat kok mas libeli. Mas pedil aku mas. Ya Allah. Aduh, mana mau apa ini Kak Riz? Porano. Mas pedil aku mas. Lanjut orang ini lah kalau nemu moto. Monseng hari libur. Kasih paham mbak. Oke karena libur mana joget sedih orang aja libur red ya. Pantes deh. Nah, lebih lanjut bayang. Lanjut. Iya boleh bret, tak perlu berdasi kak. Cokok asarungan lamiri. Tapi li katang li ya. Lo andi mon lamirin li. Badan sarung mangga kengker bleker. Tapi li mungkin entar ke Roma li, entar manamoy ke Roma umi biaban. Insyaallah bengali. Lo kira tako. Lo kira dus-nulisin kiali. Singa aja li. Nah wis kan dina bayin bret yang video-video saya mention kalian di TikTok. Sekelangkong bret tek lebur tek loco nah mon cangko ta mon cang kalian no loco lo tau. Nah mangkana sari bret mon berde saya loco saya lebur di TikTok. Mention tangan di Bastian Stelongor langak aja bret ya. Ya lawis kan dina bayin sapora na mon berde pot lobor kok sahabat dah. Saya masaki hati nang kalian si Areksen re sapora na. Ya tapi kalian je biasa na berde sa komen cek ngocak nyalian orang edina kono nyali bret. Engko ningku komenan bi ningku video. Terus salah paham je bakal ero. Support channel Ria, subscribe, like, comment, and share pak jauh ya. Malih terus berkembang, malih terus abri hiburan tontonan gak kalian si tepang gabut si tepang ada rakona. Follow tang Instagram, follow tang TikTok, bis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bread.